O polta khlani somni pakhatania subscriber te ta news ti chulo to pa ja toy te in kanan ti chuak le dona kan hriat angin Sairang Rajdhani ron lu nu hian Mizoram a khwaljin an pung ve viau maya tourist pokan nga pha ni te pon na langa chuti rualin namdang dan lawarun lu tum an pun pha ve boka Sairang Rail chul munatangin temporary ILP singkhat sangriat zale sumko pathum zet pek chu ani to boka Aizawl District Police te chuan kumina December ni som pasari sang ni somni panga thleng khan inner line permit ILP nei lo le diklo taka mang mi zakwa somthum pahni an man to bokani Aizawl SP puzo sang lian le thuthar the dar tu te anin komna Aizawl SP chuan Aizawl District Police Station sang ten ILP checking an nei thin tia soya Aizawl khopui chung mun sang baga Sairang train station ni ache vela ILP checking nei thin ani kumin chung in December ni som pasari thleng khan ILP checking voiza somruk nei ni to ILP nei lo le diklo mang mi zakwa somthum pahni manan ni to thu buai somsari pasari zialu ani to ni na soi Aizawl SP chuan Sairang train station a ILP counter atangin temporary ILP singkhat sangriat za somko pathum pek chu ani to ni na soya ILP pek chu to zong atanga za somruk vel chu tourist ILP ani a za somli vel chu nathok turan ni hati rail manga Sairang station ron lut kuddo zurui le midang za somthum paruk thon kiran ni to thu saibok heti la hian Sairang chu New Delhi Rajdhani service chu Chesual Hlauh Mai hei hi chan ber chu sai rualin kong an zo wang nia soyani inrin ni jing dar ni le minute som pasari borvel khan Jamunamukh-Kampur section Lumding Division of N.F Frontier Railway train number 20507 DN Sairang atanga New Delhi Pantu Rajdhani Express chuan Assam Hozai district a sai rual kong kan chu asu a Chesual sai hi pasari ngotan thia hliam anom boka rel chuang khwaljin thi le hliam anom hriat ani lo thunga he thil thleng wang hian a khaltu hian emergency brake a pot nia soi ani he chet sualna awang hian Sairang atanga New Delhi Pantu Rajdhani Express coach panga hian rail kong a zo pela accident relief train le division headquarters te hi Chesual na hmuna an thleng ngal ti Northeast Frontier Railway Chief Public Relation Officer Kapinjal Kishore Sarma chuan a soya railway thunei tu te chuan Jamunamukh-Kampur section muna rail plan dan tu ruam manna chu he Chesual na awang hian a khailak phatian soya siam that na hi thongal ni ma se hemi baltlang tur kaltur te chu upline lama kaltiri hanni Scholarship sub headquarters OMA Noya Kumpuan Committee te Scholarship Police Excise and Narcotics Department le bu changphai OMA te chuan sai hapui ke le buk van nei khwa te joint operation an naya zu engemaza tan man joint operation a hian beer buriat sab zu sari le rakzu liter za velan mana anei tu anom lo veka zuman te hi amuna ti chiat ngal vekan ni Operation a hian OMA member thok chuak te chu sub headquarters OMA Kumpuan chairman Silian Kungan nakai hroya police atanga scholarship police station officer in charge vanlal thanga havin engamoza tan tel boka excise and narcotics atangin zo minglian a havin an thok chuak boka hun pui wok veta na sa zo ka be pui thlak zel an tum boka ni ani ang che hian district rang le ko rang te Christmas pual le Christmas Kim taka mi puin kan man thainan le borong monom takan le thaina turin malatu ten ma hanna chho anlangor chho to viau mai zu checking te tin khochung tual chunga te borong monom om thaina turin duty te anin siam tana chu Mizoram mun sang an kaldan mek hani heti la hian NIA in Delhi a bumpuak ke hnuai mi pakhat an man belle ta National Investigation Agency NIA chuan November ni soma Delhi Red Fort Bulakar bumpuaka le akai hnoya khan mi pakhatan man le ta a bumpuak kai hnoya hian mi pakwa jatan man ta NIA ina an man hi
Shopian, Srinagar, Jammu and Kashmir mi le sa ni in Yashir Madar hania New Delhi man ani NIA chuan thu chua siamin Yashir hi November ni soma kar bom ti puana tura ruam manna atil poi khoina thlen tur hian thu tiam po alani hanti he thil thleng kain hoya mandang habikin bom ti puak tu Umar un Nabi le Mufti Irfan tenen po anin be pop fo ni atar lanani tun thlatir lam khan NIA hian Baramulla Jammu and Kashmir rami Dr. Bilal Nasir Mala po hanlo man to boka Bilal hi Umar un Nabi nena poi khoina thlen dan tur aril fiale fin fiana omte tichia puania bom ti puana ruam man tu berzinga mi niapu Al Fatah University athok Dr. Mujammil Sakhil Gani le Dr. Sahin Said te office po dapin poisa faiba ka gold le manrodang ingamazat manin hengte hi uluk taka zirchian mekani Delhi kar bom ti po chungchang chuina kalzela NIA hian Jammu and Kashmir Uttar Pradesh le Haryana ate muninga mazat an dap to a digital device le thildang poimo te po manan nei nual to ni November ni soma Delhi Red Fort Bul Lal Kila Metro Station Bulakara bom ti po wangkhan mi som panga an thi ni kha liam tam takan oma Unlawful Activities Prevention Act 1967 noya he poi khona thleng hi firfiak beina puana nia bom pu ana Hyundai i20 car khaltu le bom ti puak tu hi Umar un Nabi ania Faridabad Al Falah University General Medicine Department Assistant Professor ani Anti-Terror Agency hian Nabi motor dang po an man saktowa NF in thu retu po somsari pathum kawan ni NIA Special Code chuan an mi man thar Yaris hi December ni somni paruk thleng NIA kuta om turin an da poi khoina thleng NIA ina an chui chian na hian Delhi Police Jammu and Kashmir Police Haryana Police Uttar Pradesh Police ba ka agency rang tenan pui bom bokani heti lai hian Chhattisgarh Kenkar district thingtlang khua ama beda kar tir khan Christian bekin panni chu tual chung boina chuaka halan ni bekin halsana hian Christian sa khua inlet Rasman Salam chuan apa December ni sompanga athi chu Christian ti dana aphum tir wang ni in hei hi khomi puite hian du lawin biak in hi an beizui ta ni Rasman Salam pa Vuidana tribal ti dan phung man ani lo wang hian lung oi lo na hlan tir ani a tual chung mi te chuan Rasman Salam pa hi Hindu sa kho vuan tu alani bok ni in an soi tual chung mi te complaint thelu nuwa executive magistrate chuan arwang phora zirchen na kalpui tur hian hriat tir na apengal boka boina chuak hi nila niliam ta thleng kha na so sang zui hle a mi engamazat an hliam boka hliam jinga hian police an tel ni in Kenkar police chuan an tar langa boina chuak zel tur ven na tan hian district official te chu an duty zui reng bokani o Myanmar lam han buang vele lokila kan hre tangin Myanmar sipai sarkar chuan in thlan pui kumin kumtop lam hian nei an tumani kha mara chhui hi mitam tak chuan Myanmar sipai sarkar hian an thang thatlak nan hei hi kalpuyan tum mai ni in an nga ya hi wang hian do dal tu tam tak an nom mekani Myanmar sipai sarkar chuan tun thlatop lama in thlan pui nei tura an in bot se mek na election law bo chia puin mi zani chuang thu buai han siam sak sipai sarkara Home Affairs Minister Lieutenant General Tun Naung chuan in thlan ti buai tum mi zani somni pakwate laka action la kani thua soya heng mi te hi mi pa zani pakhat le mechia somni pariat an ni thu buai siam sakan ni ati engang thu buai nge siam sakan ni le engzat nge man an ni ti te eros chiang taka soilana ni lova kumin July thlakhan sipai sarkar chuan election law alo siam thar to a he dan hnuaya hian in thlan nei tur ti buai le ti bahla thei zonga thu soi un khom na buat sei dulo na lan tir le le kha thedar te chu kum thum atanga kum som thleng tan tir thean ni heng ba ka hian poisa choi tir thean ni boka remna thren khata phei chuan thi tura remna pek thei te po haum don ani state media chuan election law bo chia a thu buai siam sak zinga hian filmmaker le actor te ba ka People's Defence Force member te sipai sarkar do dal tu Jibil Paul member te po an tel ni in atar langa atam jok chu
campaign poster ti chiate election worker te vole social media in thanom tur soisel zonga thu post te online news site Myanmar Now po thu boi siam sakjing a hian antel sipai sarkar thu pawng tu Major General Jomin tun chuan in thlan nei tura chuan ramdang te anlung oile oilowin omzia nei lo ti soin ramdang tan nilawin Myanmar tan in thlan hi buat sei tur ani ati heti lai hian European Union EU chuan in dona awanga sumlam din hun har satna tok mek sumlama din hun har satna tok mek Ukraine tan loan pound luk leding on sum ko pe karemti heti lai hian Russia thil nei hrek tura rotna chungchanga ero an in rem thei ta hrilawa Brazil a submit na ya EU hruai tu te chuan thutluk na hian siama summit kai hruai tu European Council ho tu Antonio Costa chuan Ukraine ram in ven himna tur le an ram mi pui te pui na tur pek an rem ti soya lon hi kum hi chungin block common budget atangin pek aniang European Union chuan Ukraine hian in dona awanga an ram in chiat na satak atora tanga indin tharle na turin pound luk leding on jasum thum panga vel an mamodon ni in na chuta Ukraine loan pek na tan EU wa Russian Central Bank thil nei pound luk leding on jani hu vel shrek sakrot na ero an pom tlang theilovani okhat china han kan du to kanga damte in kan omanga point taila makhovel thu tharin dona thu thar le rambel boinate etla kan tum le donia